Mwongeye kwirirwa neza nshuti bakunzi ba Emmanuel 250 kabisa cyangwa se 250. Nk'ibisanzwe ni ya makuru aba avuye mu mpfunyapfunyo kabisa, nyabazaniye ahagaragara kabisa. Kuri uyu mugoroba hari inkuru zishyushye cyane. Ndababwiramo nk'inkuru igihombo kuri Pepe Guardiola ushobora kubura Rodri umwaka wose. Iyo ni inkuru ya mbere. Polisi FC yatanze isomo rya ruhago, ibona amanota y'ingenzi kabisa yari akenewe. Iyo nayo ni indi ngingo turaza kuba tugarukaho. Uwo bita Hansi Flick yavuze kuri Rafinha wabaye inyenyeri muri FC Barcelona. Rafinha kabisa nawe turaba tumugarukaho kuri iyo nkuru. Uwo bita Rwatubyaye Abdul yahawe umutuku, naho Djihad Bizimana abona inota rimwe. Dore uko abanyarwanda bakina hanze bitwaye ku munsi w'ejo kabisa. Tugiye kubirebera hamwe uburyo bitwaye muri weekend kabisa. Rutahizamu Lionel Messi agiye kwinjira muri sinema kabisa. Uyu mugabo wanditse amateka mu mupira cyangwa se muri football agiye kwerekeza muri sinema. Ese sinema niyo agiye guhindura kariyeri ye akaba avuye muri football? Reka turabirebera hamwe. Uwo bita Erling Haaland kabisa yaciye agahigo kari gafitwe na Cristiano Ronaldo dos Santos. Aya n'andi makuru yose nagiye mbabwira turaje tuyaramburire hamwe muri rusange. Igihombo kuri Pepe Guardiola ushobora kubura Rodri umwaka wose. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Atlantic, Rodrigue agomba kumara umwaka wose atongeye kugaragara mu kibuga nyuma yo kugira imvune ikomeye cyane. Ni imvune yagize mu mukino wabaye mu ijoro ryakeye tariki 22 Nzeri 2024, ubwo ikipe ya Man City yakinaga ikipe ya Arsenal mu mukino wa shampiyona y'Ubwongereza umunsi wayo wa gatanu. Hakiri kare ku munota wa 21, Rodri yagize imvune ituma asohoka mu kibuga asimburwa na Mateo Kovacic. Umukino waje kurangira amakipe yombi anganyije ibitego 2-2. Uyu munya Espagne ni umwe mu bafite runini ikipe ya Man City hagati mu kibuga, dore ko uyu mwaka ushize w'imikino 2023 mu gihe cyose yari mu kibuga ikipe ya Man City ntiyigeze itakaza amanota na rimwe kabisa, cyangwa se ngo itakaze amanota atatu. Katugaruke ku nkuru. Ikipe ya Police FC yatanze isomo rya ruhago kabisa, ibona amanota yayo atatu. Police FC yatsinze Muhazi United ibona amanota atatu yayo kabisa kuri uyu mukino w'umunsi wa kane wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umwaka w'imikino 2024-2025. ihita iyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Police FC niyo yicaye ku mwanya wa mbere kabisa. Ewana Police FC reka tuyibwire ngo amahirwe masa kabisa. Tugaruke hanze y'u Rwanda, aho bita Hansi Flick yavuze kuri Rafinha wabaye inyenyeri muri AFC Barcelona. Uyu mutoza wa FC Barcelona Hansi Flick yagize icyo avuga ku mukinnyi w'umunya Brazil Rafinha ukomeje kwitwara neza
yemeza ko ari kumuha byose mu gihe byari byarane ku ngoma ya Savye, byari byaranze kabisa ku ngoma ya Savi. Ni nyuma y'uko FC Barcelona itsinze mu ijoro ryakeye rya tariki 22 Nzeri 2024 ubwo bahuraga na Villarreal bakayitsinda ibitego bigera muri 5 ku gitego kimwe. Kabisa uwo mukino nawo wari ukomeye cyane cyane, aho kabisa ikipe ya Barcelona yaje kunyagiramo ibitego 5 byose kuri kimwe ikipe ya Villarreal. Rwatubyaye Abdul yahawe umutuku, Djihad abona inota rimwe. Dore uko abanyarwanda bakina hanze bitwaye muri weekend. Bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze bakomeje gufasha amakipe yabo gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka kabisa w'imikino wa 2024 2025. Babona intsinzi nubwo hari abo bitagenze neza, nka Rwatubyaye Abdul wahawe ikarita itukura. Mu mpera z'iki cyumweru gishize mu gihugu bitandukanye, imikino ya shampiyona mu gihugu cya Ukraine, shampiyona yakomezaga hakinwa umunsi wa gatandatu. Ikipe ya FC Sybaskai League ikinamo kapiteni w'Amavubi Bizimana Djihad yanganyije na Voskala Poltava igitego 1-1, yuzuza amanota 10 mu mikino 5 imaze gukina muri iyo shampiyona kabisa. Andi makuru n'ibindi kabisa, reka twihute, ndabona amasaha yatujyanye kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Tugaruke ku nkuru ikomeye cyane, inkuru ikomeje kuvugisha benshi kabisa. Rutahizamu Lionel Messi agiye kwinjira muri sinema. Uyu mugabo Lionel Messi akaba agiye kwinjira muri sinema. Umunya Argentine Lionel Messi wamenyekanye muri FC Barcelona, ubu akaba akinira ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye gutangira inzu itunganya sinema muri Amerika na Argentine. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Hollywood Reporter, yavuze ko 525 Rosario Studio ya Lionel Messi izajya itunganya sinema, ndetse abakozi benshi bayo bayiyobora bakaba ari bo banyamuryango wa Messi, ari nabo muryango wa Messi kandi akaba ari nabo banyamuryango kabisa. Lionel Messi yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye muri PSG yo mu Bufaransa, nyuma yo kwandika amateka muri FC Barcelona, aho yatwaye Ballon d'Or zigera mu 8, bimugira umukinnyi wa mbere ku isi. Lionel Messi yavutse tariki 24 Kamena 1987, yatwaye igikombe cy'isi muri 2022 ari kumwe na Argentine batsinda Ubufaransa kuri penalty. Reka twifurize Lionel Messi kuri ibi agiye kwerekezamo ko byamuhira kabisa, byamuhira. Ubundi twigarukire kuri Erling Haaland, yaciye agahigo gakomeye cyane kabisa. Uyu mugabo kabisa waciye agahigo kari gafitwe na Cristiano Ronaldo dos Santos, rutahizamu ukomoka muri Norway. Erling Haaland yujuje ibitego bigera ku 100 mu kipe ya Man City mu mikino igera mu 105 akinira ikipe imwe kabisa, akinira ikipe imwe. Uyu mugabo kabisa ibitego 105
yujuje ibitego 100. Ni mu mukino wabaga muri iri joro ryakeye tariki 22 Nzeri, ubwo ikipe ya Man City yanganyaga na Arsenal ibitego 2-2 ku kibuga Etihad Stadium. Rutahizamu Erling Haaland yatsinze igitego cya mbere cya Man City ku munota wa 9 muri bibiri batsinze, yuzuza ibitego bigera ku ijana mu mikino 105, akaba abikoze mu ikipe imwe gusa kabisa, ibintu byakozwe na Cristiano Ronaldo ubwo yakinaga muri Real Madrid. Uyu mukino warangiye amakipe yombi aguye mpiswi kabisa, ibitego 2-2 nyuma y'uko ikipe ya Arsenal yabonye ikarita y'umutuku basigara mu kibuga ari 10, ariko ikomeza kwirwanaho ibasha kubona inota rimwe ku kibuga Etihad Stadium. Ndabashimiye rero mwese mwari muteze amatwi aya makuru y'imikino. Nk'ibisanzwe ni Emmanuel yagezagaho, ubundi twongere guhura mu biganiro bya mu gitondo kabisa, mbabwira sport update, amakuru aramutse avugwa, dore ko aya ngaya yari ay'umugoroba. Murakoze cyane kabisa, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo.